Poštovani gledaoci, dobro vam veče, pratite Ivanjički dnevnik, četvrtak je 4. dan januara. Ja sam Mirjana Braduljević, budite i večera sa nama. Opštinska izborna komisija u Ivanjici polako privodi kraj sa svojim radom kada govorimo o proteklim izborima koji su održani 17. decembra. Na prošloj sednici većinom glasova članova u stalnom i proširenom sastavu odbačen je zahtev koalicije Srbija protiv nasilja za ponavljanjem izbora, a danas su usvojeni većinom od 10 glasova za zbirni rezultati izbora održanih 17. decembra za narodne poslanike. Protiv usvajanja zbirnog izveštaja bilo je 7 članova, jedan je bio uzdržan. Sekretarka opštinske izborne komisije u Ivanjici, diplomirana pravnica Biljana Ranđić, nam govori o tome kako je protekao sam izborni proces. Pa što se tiče izbora, znači izborna komisija je danas održala sednicu na kojoj je donet izveštaj o potvrđenim rezultatima glasanja na teritoriji opštine Ivanjica na izborima održanim 17. decembra. Kao što je poznato, izbori su održani na 57 biračkih mesta u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika i u skladu sa svim uputstvima koje je donela Republička izborna komisija. Što se tiče konkretno rada komisije, komisija je radila u stalnom sastavu kako je imenovano u skladu sa zakonom o lokalnim izborima, tako i u proširenom sastavu u skladu sa zakonom o izboru narodnih poslanika, kojim je predviđeno da svi podnosioci proglašenih izbornih lista imaju pravo na člana i zamenika komisije u proširenom sastavu. Konkretno što se tiče rada komisije, ja mislim da su izbori i izborne radnje protekli sasvim u redu. Bilo je u toku rada nekih sitnih primedbi i prigovora koji su u toku samog izbornog postupka otklonjeni, tako da nepravilnosti i pisanih prigovora, osim jednog koji je odbijen od strane opštinske izborne komisije, a to je zahtev za poništavanje glasanja na svim biračkim mestima na teritoriju opštine Ivanjica, koju je podnela koalicija stranaka Srbija protiv nasilja, i na rešenje komisije kojim je odbijen zahtev za ponavljanje izbora nije bilo prigovora od strane podnosioca Republičkoj izbornoj komisiji. Sam rad stalnog sastava opštinske izborne komisije Ivanjica traje do lokalnih izbora. Posle toga, po konstituisanju parlamenta, biraju se novi članovi stalnog sastava opštinske izborne komisije u Ivanjici. Ne možemo da se ne osvrnemo i na dešavanja u susednoj opštini Čajetina. Tokom sva 4 praznična dana na Zlatiboru se tražilo mesto više u privatnom smeštaju s obzirom da su svi hotelski kapaciteti odavno bili rezervisani u danima novogodišnjih praznika. Prema procenama, u brojnim sadržajima i na otvorenom i u restoranima i hotelima boravilo je oko 100.000 gostiju, što je rekord u savremenom bavljenju turizmom na Zlatiboru. To potvrđuje opredeljenje definisano dugoročnom strategijom razvoja turizma na planini, da se smeštajni i zabavni sadržaji nalaze u centralnom delu naseljenog mesta Zlatibor na nekih 2% teritorije opštine Čajetina, a da na preostalih 98% teritorije opštine turisti mogu da uživaju u lepotama nedirnute prirodne sredine, izrazio je svoje zadovoljstvo predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović posle ovog rekordnog broja posetilaca. Prvi radni dan u 2024. će za mnoge opštinske službe biti veoma aktivan, kaže Stamatović, jer prema najavama meteorologa već narednih dana nas očekuju prve veće snežne padavine u ovoj zimskoj sezoni. U drugoj polovini prošle godine smo značajno obnovili i modernizovali vozni park lokalnog komunalnog preduzeća, tako da i posetioci Zlatibora, ali i njegovi stanovnici, mogu da budu sigurni da će svi putevi biti prohodni u najkraćem mogućem vremenu od početka padavina. U Ivanjici se svi spremaju da polako dočekaju predstojeći Badnji dan, ali i Božić. Ako je suditi po prodavcima rekvizita na glavnoj Ivanjičkoj ulici, razni aranžmani, slama, pšenica, badnjaci mogu se naći na ulici i građani se uglavnom, kako saznajemo, snabdevaju polako.
Mi smo šetali juče Ivanjičkim ulicama i razgovarali smo malo sa samim prodavcima. Mi smo ovde stari znanci, recite mi kako ide prodaja? Pa ne ide još dobro, zato što još imaš par dana do Božića, mislim ovih dana će biti bolje. Šta vam najčešće traže ljudi? Pa slamu, onda pšenicu, tako, kukuruz, zrnec i tako. Eto, najviše to ide. Idu ovi ježevi za decu i tako. Djeca vole. Kakve su cene? Cene su baš niske. Sve je to po 200 dinara, otprilike ježev 400, ovo negdje, ove kabane su 700-800 dinara, to je to. Da li imate običaj nekome nešto da poklonite? Ako vidim da je stvarno u nekoj normalno, pre sam, prošle godine baš jedna žena, pravi romkinja je bila, ja nemao, izvolite. Vidite šta hoćete, ja sam mi dao. Ipak je to stvarno. Kad vidim da neko je normalno, ako neko, znaš kako biva. Da vam kažem, ovo je izlazak da nas vide, samo ljudi da stojimo tu. Znači, tu je petak i subota glavna prodaja, danas je to. Ljudi dolaze sa strane, gosti Ivanjičani koji su na strani, kupuju toliko dana, danas, sutra, pošto idu na Beograd i ide tako. Dobro, uglavnom dobro. Šta se najviše prodaje? Šta, evo ovako, pšenica, badnjak, žito i to je to. Kakve su cene? Cene nisu modala prošle. Čak je jeftinije. Znamo da je narod Ivanjički otanjio od malina i to i ono tako. A recite mi, jel se vama isplati da stojite ovde po ceo dan, prosto prodajete ove aranžmane, jel vam se isplati? Ovo sam ja lično radio, isplatim se. Ja nisam to kupio, nije to je moj proizvod. Tako ovi što kupuju, ima ljudi koji kupuju, ne znam. I zna se Ivanjici ko radi, to je glavno najviše. Ja radim 30 godina isto radim, znači isto, potpuno ne menjam ništa i na badnji dan kad vi dođete i ne možete da me snimite, ali ja sam sve prodao. A recite vi meni, koja su najčešća pitanja? Šta vas ljudi najčešće pitaju? Košta. Koliko košta? Može li jeftinije? I to je to. Kako nas to vreme očekuje sutra i u danima vikenda? Sutra po kotlinama i dolinama reka, ujutru magla, uglavnom na zapadu i jugu Srbije. U toku dana suvo i relativno toplo uz umereno naoblačenje. Vetar slab i umeren južnih smerova, maksimalne dnevne temperature sutra do 16 stepeni. Prvoga dana vikenda u subotu umereno oblačno, toplo i vetrovito, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom. Duvaće umereni i jak, na jugu Banata olujni južni i jugoistočni vetar. Maksimalne dnevne temperature do 18 stepeni. U nedelju na Božić očekuje nas zahlađenje sa kišom, posle podne na planinama sneg. Uveče će kiša preći u sneg i u nižim predelima, najpre na severu i zapadu Srbije, a tokom noći i u ostalim krajevima uz kretanje vetra na severozapadni. Jutarnje temperature na Božić variraće od 4 do 10, maksimalne dnevne od 0 do 5 stepeni. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za večeras. Mi vas pozdravljamo i želimo vam prijatno večer uz naš program.